megalayapost.news। एक दिन 5 आदमी लड़ाई करने गवर्नमेंट नहीं सुनेगा, इसलिए साथ मिलकर इधर से वो आग जो आज हम लोग इधर से निकलेगा, हम लोग खोलेगा हर घर एमएसपी, हर गांव। Uba Alphon Broadcasting Tio, Body Regional Secretary John Hills Farmer Union Central Body Meghalaya, Badru Ubabat Yakakam, Convener John Cannot East Lalais Namkanti, Badis Nokti Lang Bat Kawai Sang Ram, Kabahe Hari India, Bandawa, Yak minimum support price MSP Nakasorkar India, Hapoka Jingalam John Kasang BGP, Hakanikasi, Jingalang Kabalong Hapuranpur, Pilipit Uttar Pradesh, Ladon Lang, UVM Singh, Convener John All India MSP Guaranteed Kisan Morka, UMP John Kalok Sabha Madhya Pradesh, Mr. Harandar Maling, UMP Musafur Nagar Uttar Pradesh Naga Samajwadi Party ki henong yalam naga sang BJP na Uttar Pradesh bat kiwei ki balasak soba hagani ka sngilay don ringkan ru ki convener na kaleng ki bajaka baper kari India nadu Bihar Haryana West Bengal Uttar Pradesh Hyderabad Pune North East India bat na kaleng ki jala ki badon hapo kari India palat ahrajar tam ki nongrep na kaleng ka jaka ki bawan syagani ka jingalang kum ka jing sokya lor ka jing hiardor palat ki marrep bat dagani ka jingalang lapan long kum ka jing kersi ban penkan mawi ki nong yalam bat kinong rep bangim day ban sengap jar halor ke jingdawa ya ke minimum support price MSP na ke Sarkar India. Uba Alphon Broadcasting Tio ba jingkran hakane ke sniu lakran de ktin Hindi ha ke bawlo penpa bawat kinong rep ki barep ha ki jaka berit ha ki jaka rilum ha po North East ande songsi ban ong bahak bangi de ki marrep ki jongi ki ba ngila rep sitom bro si ayom nalor bangila trai sitom ndre kapor ke badi yo marrep jongi ha bandi yo ha ka dor kum umar jar lane marpun kum taw lai wer bobro kinong rep bakin lech kisnong bat penki em yang ya ke jingdawa ya ke MSP da ka papanan kam ya ke slogan har ghar MSP har MSP kabamut bangidai bandawa ya ke guaranteed MSP ban pentrikam Hari India boro kawai uba khar sentiu lepen paru baha bangitir ki traktor ki sembai bat baro ki mesin ki bangi jupenan kam haki kamram ni kinong ram ni jusi haringkat bat ketak senre sosi pat bandong baya ki marrap jongi ki bapen mi de kinong rap kumus ing biskot upan so sa bat kiwei kalong ba kinong rap ki ha bandi ki marrap hakador ke batat lani la syukhan kumbadi ki marjot ba omdan kayau kahat kababyang जय किसान, जय किसान, जय किसान। I would like to give a special thanks to Mr. VM Singh. हम बहुत धन्यवाद देते हैं VM सिंह जी ने हमको फोन करके बुलाया था इधर में। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो लेकिन कोशिश करके मैं हिंदी बोलेगा। हम बहुत दूर से आए थे, शिलोंग मेघालय से 3000 और 3000 किलोमीटर दूर है। बहुत खुशी हुआ है जो हम इधर में आया, इतना संगठन फार्मर को मिलने के लिए। लेकिन खाली एक बताने आया हम इधर में, हमारा फार्मर इतना बड़ा खेती नहीं है जो इधर में यूपी है, हमारा छोटा छोटा है। लेकिन हम लोग अभी तक अदरक का प्राइस अच्छा से नहीं मिल रहा है। हम लोग का टोमेटो, हम लोग का आलू, हम लोग प्राइस अच्छा से नहीं मिल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारा फार्मर्स as a representative of the Northeast, I want to send a message to the government of India that please help the farmers of Northeast. Please help the farmers of Northeast. हमारा ने मार्केट जो वेजिटेबल जो हम लोग आलू, बिस्कस, अदरक जो बेच रहता है, हम लोग फेंकने का प्राइस से बेच रहता है। हम लोग हर सामान ट्रैक्टर लेने से भी टैक्स के साथ पे कर रहा है। सीड्स, इफ वी बाय द सीड्स वी हैव टू पे द टैक्स। हर मशीन जो हम लोग मार्केट से खरीद करके टैक्स के साथ हम लोग
पे करने पड़ता है, लेकिन हम लोग वो सामान जो हम लोग खेती से निकाल रहे हैं मार्केट बेचने के लिए हम लोग प्राइस नहीं मिल रहा है, इसलिए फेंकने का प्राइस में हम लोग बेच देते हैं। इसलिए हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता है ये संगठन में आने के लिए, सब लोग को बोलने के लिए। एक दिन 5 आदमी लड़ाई करने गवर्नमेंट नहीं सुनेगा, इसलिए साथ मिलकर इधर से वो आग जो आज हम लोग इधर से निकलेगा, हम लोग बोलेगा हर घर एमएसपी, हर गांव एमएसपी, हर घर एमएसपी, हर गांव एमएसपी। Smokeman minta kesini bah dan nak ni ka jinyalang juga nong rap ane apo Rampur kabadai hapo Uttar Pradesh kaya kajinguan jonga sini kadai ka bangawan dan nikmat komu convener jong ka North East bat akani ka banyadan dekat akani ka seng ka badai ka All India Kisan Garanti Morcha kajingmu hi jong ka jing yadan jungi komu General Secretary juga Health Union beri convener dekat North East kalong ya kabangin ya kun dekat bat kinong rap juga dari India nak benta banpan ya kejing dawa ban orlong ya kejing dawa nak benta kami minimum support price hot ni semua ba bidan ar kali list tiba kentop haka minimum support price tenrei lingba kanika kenun kaba include dan ngidan haka nika baro di member nak dari India kajing temu jungi kalong ba ikwa minimum support price amdai tang ar kali tenrei ikwa ya kadot ikwa ya kijor bat kumjuro ya kiso bat kumjuro ya kadokha kani ka jingelang ka pamta kasni kadairu ya kajingken mau ya ka ba uwi unong yalam ubarat ba jogari India ko bangitip kerteng kum VM Singh ulay kun ya kani ka minimum support price kabala dap menta la arpusan sinem te lingba kani ka jingpen kemau lingba kani ka jingelang kapin kemau ini ba ngimdei ya kaba ngin song thai hendrei kum kinong yalam ju kinong rap inang ai mensim kinong rap wat nakaliang ju uru ha kajingkaran mata kasni lo ong ba nakaliang ju tikena ba sakat no snem im hendrei ukwa bagi kun samla bat ki nong yalam ki bakin mi syakmat nakabenta banyo kaban tau ya kaan kabalong garanti nakabenta ban pun urlong ya kanika minimum support price hakari India beberapa way nakaliang jong kinong rep napo Meghalaya akabang ilawan ya kaban kershan ya kanika Kisan Morcha hakisnem ke balalet bat kumjuru menta kasni i ai ke kershan ke Papura nakabenta kanika jingyalang jo kinong rep menta kasni bangi ya don bentalang nakabenta bani kun ya kani minimum support price bahkan pun urlong hapo kari India daka central government Meghalaya Post.news